Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buhaza Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buhaza Limited, your trusted real estate partner. Turabasuhuje, tubahaye ikaze bakunzi ba Rubavu Buhaza Limited, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu. Niba uri mushya kanda subscribe, ukuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu twese. So dufite n'izindi platforms wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe dukoresha Rubavu Real Estate. Abantu muteze yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mwiyumve mikaze, ndetse mushishikarizwa kugira ngo mujye musharinga ama video kugira ngo nabandi bajye babona imari tuba tubazaniye. Murakaza neza rero. Nanone aha turi Rubavu Buhaza, twabazaniye ibibanza bibiri. Ikibanza kimwe gifite metero kare 350, turi kugitangira miliyoni 21. Ikindi gifite metero kare 300, turi kugitangira miliyoni 16. Ibibanza byombi biri muri zoning area ya R3. Ahantu heza, ni ku muhanda, transport ntago igoye, gira ngo murabibona ko uyu nguyu ari umuhanda principal, ndetse ibibanza byombi biri muri quartier nziza VIP neighborhood. Quartier iri kuzamurwamo amazu meza, amakadastre meza, n'ahantu heza cyane. Duhamagare mu bambere kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se unatwandikire, waduhamagara bisanzwe, watwandikira bisanzwe, ushobora no kuduhamagara kuri WhatsApp, cyangwa se ukanyura kuri platforms dukoresha zose ukatwandikira. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, dukorera mu nyubako etage izwi nka etage yo kwa Habibu, yubatse iruhande rw'isoko. Dukorera muri floor ya mbere, hari ibyapa uhagera uhitubona office yacu. So Rubavu Buhaza Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kubigura no kubigurisha mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Ikindi tukabafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukanabafasha no kuyamamaza. Duhamagare mu bambere tumufashe. Rubavu Buhaza Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.